Урматтуу кыргыз калкым, баарыңыздарга тынчылык болсун. Ушул болуп жаткан Кыргызстанда ушу оорулар баары кетсин, Аллахым ушу шифасын берип, ушул оорудан айыксын. Баары ооругандар аралыкка кошулуп, тынчылык болсун ар бирибизге. эл телерадио компаниясы менен биргеликте алыстан салам жолдойбуз. Үйдө болуңуздар. Kıyaldım çekti kıllarım, kıynaysın negek cıralım. Otursam dursam tunçutmay sana, oyuma düşüp kıllarım. Öngüldün çubap çelesin, gözümü hayra gelesin. Kalbim geçinir bildirmeydeki, pançağa kıynay veresin. Çalınıp çapa çekmeyin, canadı toh olup gitmeyin. Ayasan aya tezine gemin, al olup hayra düşmeyin. Aralap çaştık bulvarın, aytışıp yürek sırların. Ayasan aya tezine gemin, al olup hayra düşmeyin. Çüreke arnap çüreke dayım, çüreli gelçin çırgalım. Туған жерім асыл турағым, сезімімде өчпөс шырағым. Симфония болсоң сенеген, нота болуп сага турайын. Кереметті гүлдер құбылып, құлағымда турат бұғылып. Туған жерім сенде тұрмайбын, айтып бүтпөс қосылып. Түшкө кирсе күлкүң жамалып, жүз көрүшүп тулуп каламын. А сен болсоң бүтпөс сорластан, бар болгону мен бир сабагым. Кереметті гүлдер құбылып, құлағымда турат бұғылып. Туған жерім
алtıra men bir sıyanmın Eremetti güler kulağımda durat Tuğan jerim sende turbayım Aytıp ütpös kosulunu Aytıp ütpös kosulunu Урматтуу кыргыз элибиз, урматтуу мекендештер. Дүйнөнү дүнгө салган бүгүнкү коронавирус илдетине биз сабырдуулук менен тартипти бекем сактап, бирдиктүү күрөшөбүз. Андыктан бүгүнкү коронавирус алып келип жаткан ажалга өз жүрөгүн тосуп турган медицина кызматкерлерин, ички иштер кызматкерлеринин эмгектерин баалайлы. Ошол эле мезгилде жогорку жактагы жетекчилерибиздин бизге кылган камкордугун баалайлы. Ошондой эле телевидение кызматкерлеринин, журналисттердин эмгегин баалайлы. Андыктан баарыбыз бүгүнкү күндө үйдө болуп, тартипти сактап, сабырдуулук менен ушул жеңишке жетели. ЛТР теле радио компаниясы менен биргеликте алыстан амандашып сиздерге ыр десте сунмакчыбыз. Сайрай тулутонун башында Кекиликчил ойнойт тектир ташында Жылгалардан атырылган мөлдүр булагым Жылгалардан атырылган мөлдүр булагым Көңүл көксөйт качан болсо мей сагынып Ağlar görsün atpay jür, arcağa balda çapay jür Ata konuştuğan jer kadırın bilip barıqtay jür Gün ötöt sekin sekin eydi bırap Kulağıma bir sonun ırşıvırap Aylanayın ene çıttığı yığalato Aylanayın ene çıttığı yığalato Aralasam bütkün boyum ey çığırap Ak kettir görsün atpay jür, ak güldü görsün baspay jür Götürüp borun baskan jer görkümün bilip barıqtay jür Artu adırmak bale camını Ak buluttan aska joluk salınıp Aylanayın ene çıttığı yığalato Aylanayın ene çıttığı yığalato Aralasın bütkün boyum ey çığırap Ağlar görsün atpay jür, arcağa balda çapay jür Ata konuştuğan jer kadırın bilip barıqtay jür Ak keptir görsün atpay jür, ak güldü görsün baspay jür Götürüp borun baskan jer görkümün bilip barıqtay jür Ata konuştuğan jer kadırın bilip barıqtay jür Урматтуу кыргыз элим. Мына азыркы абалды баарыбыз түшүнүп турабыз. Мына кыргыз элим ушул үйдө отуруп ушу коронавирус деген бир балакет ооруну жеңебиз деп ойлоймун. Ушул үйдө отурсак эле эшикке чыкпай, ушу өкмөттүн айтканын кылып, Кудай кааласа коронавирусту баарыбыз биргеликте жеңебиз.
Ақсақалды қары болсын, балпайған байбечесі дағы болсын. Баласы барда еңгегінен жанында жарқылдаған жары болсын. Баласы барда еңгегінен жанында жарқылдаған жары болсын. Чоң ата барлығына қалыс болсын, чоң ене суық сөздің алыс болсын. Келіні ербездені бой көтербей, қолында уят менен намыс болсын. Келіні ербездені бой көтербей, қолында уят менен намыс болсын. Есебі жоқ етшен болсын, жоғазын өмір сүріп есен болсын. Бейқұтты ырыс дене бар бір үйгіне, еліміз ынтымақты елден болсын. Бейқұтты ырыс дене бар бір үйгіне, жұртымыз ынтымақты елден болсын. Қырғыз ел ынтымақты елден болсын. О жараткан Алла Таалам, өзүң жараткан пенделериңдин амандыгын тилеп, эли журтумдун эсендигин тилеп, калайык калктын Кудай жолуна жетишти кос салып, оорулууларга шифа тиледим. Адамдарга сабыр бер, инсап бер, ыйман бер. Журтчулукту дүрбөлөңгө салган атың өчкүр оорудан сакта. Жер кезип келген балекет мээнеттен сакта. Амин. Жерибизде, элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Жакшы күндөр келсин. Амин. Кагылайын калың журтум, элибиздин, балдарыбыздын аманчылыгын тилеп, үйдө олтуралы.